دما خوش به بینرین هجا ایرو یکی گلان 2021 جه روژان روژا شمیه بویر او گشتان هری سرکه او هری بالکش ین لسرانسری جهانی رو دانه محول بدن دنوا 20 دقیقه جه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرین هجا برخوادانا 165 سالان یا کارکران هینا وکه ایرو جارکه دن زندیه ایرو ده روژایی که گلان روژا کارکران آجهانه ده لجه پیروزباهی کارکر راستی ایریشان هاتن لستانبول گلک کارکر به لیدان و به دربان هاتن بلجاف کرن. اندامین زانینگاه دیرن سوداب و مجلس جوانان این لمجده کویه جبو بربقا ده تاکسیمی استانبولی و بمشن لحف کنبون. به دستپیکرنا مشیره کارکران سلوگانین بجیه که گلانی گوتن لسرویه که پولیسان ایریش برن لسر گرسه او 19 کس به لیدانی بنچاف کرن. اندامین کنسیان نونرین کارکران او هزین کده ین گل تارلا باشی پانکارتا قادا یکی گلانی تقسیمی جیوه کرن. لورجی پولیسین همان زخت برن پیک آنین او دست به بنچاف کرنی کرن. اندامی فدراسیونا آنارشیست یا شورشگرین کو جه کازانجیو کشی کو به پارکارتا شهر یکی گلانی بر به تقسیم میکتن ری پولیسان ایریشی بسر وان برن او گلک جی بوان بلیدانی بنچاف کرن. به وی یکی فاشیزم AKP جارا کدن ری ندا کو کارکر جشن خواه پیروز بکن. Kaldırın çemberi al, çemberi al. Yaşasın bir mayın! بله دسترادداریا ترکیه لگل بلابونا ویروسا کرونا سوچین هوانه لدیج گرتیان پیک تینه ده سه مهین دستپیکا سالا 2021 کانده 1233 جاران مافین مروفان هاتنه بین پیکرین. کمیته گرتیگان آکومله مافین مروفان ایهادیا شاخ استانبولی راپورا خویا بشی یا تیکلداری سوچین لدیج مافین مروفان ین لگرتیگین هریمین مارمارا یا ترکیه وشاند. هریمین مارماری جهفت ولایتان پیکتی کو استانبول شید نافدهیم. دراپوری ده سوچین کلی گرتیگین 7 ولایتان هاته بلگه کرن. لگوری وی دسی مهین دستپیکا 2021 ده 1233 جاران مافی مروفان هاتنه بپیکرن. اشکنجالی گرتیگان او دانوستاندرین نباش، گف، لیدان، لیگرینا تازی، سرده گرتن، بپیکرنا مافین تندرستی او درمان کرنی قدخه کرن او کرنا هوانجی دوامن. دراپوری ده هات دست نشان کرن کو بهنجتا بلا بونا ویروسا کورونای مافی گرتیان هاتیه بپیکرن. تدبیر او گرتکین جبو ویروسا کورونای ناین گرتن جمارا پیکتیان جی زیده بویم. جبر بمپیکرین مافین موروان ین لترکیه دولتین یک بوین آمریکای دناوا آواکرنا پیشنومه که آنو دیه سناتور امریکی یه دموکرات ادوارد مارکی گوت دیروکا کاغذا کو سرکومار ترکیه اردوغان لکوشکا سپیج دونالد ترامپ گرتی با آوه که فرمی بداوی بوم. سناتورن ji Partiya Demokratîk Edward John Markey, Ron Wyden û Jeff Merkley zagona berfirehkirina mafê mirovan li Tirkiye careke din xistin rojevê. Senatorê Dewletên Yekbûyînê Amerîka ji Komîteya Karên Derve Markey diyar kir ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi ser Serokê berê Donald Trump re koşka spî ji bo xwe bikar danî.
ادوارد جون مارکی آنی زمان کو امریکا و جارکدن به حزب آخوه اردوغان جه قدخین لسر مدیا جواکی و زختین لسر مخالفه برپرسیار وردیتن. مارکی ده پیام خویا لسر حساب خوی تویتر ده اویگ لسر زده گر. دیروکا کاغذا گو سروکومار ترکی اردوغان لکوشکا سپی جترام گرتی و به سربستی ماف مروان بن پیدکر باوای کی فرمی بداوی بویه. سروک بایدن جبو حکومت اردوغان حساب ده پیوست همورین دیپلوماسی بکار بینه. ساناتور ویدن جی وها گوت حکومت لترکیه دستلادار ماف روزنامه‌وان سیاستمدارن رکبر و کسین اردوغان رخنه دیگه خستیه بلنگان. ده پیشنومه ده هاتا خواستن کل دجی کسین ماف مروان بن پیکرنا جزا وره فرس کرن. پیشنومه ده 1017 و ده 1019 جی هاتبو پیشکش کرن. لی تاوی کو جو کمیته درباس بوجی به دنگ ساناتورین کومار پاریز ده دیوانا گشتی ده هاته اره کرن. بله هزین دولتین یکبوین امریکا و ناتو ین لافغانستان هاتبون بجه کرن پشتی 20 سالان به آواک فرمی دست به وکشنه کرن. جه ایرو و نیزی 2500 حتی 3000 لشکرین امریکا و 7000 ین ناتوی دست به وکشنا جه افغانستان کرن. سروک دولتین یکبوین امریکای جو بایدن 15 نیسانی بداخلونیه که راگاند بو که لشکری وان و جه یکی گولانی و دست به وکشنا جه افغانستانی بکن. حتی 11 ایلونه جی و به تواهی لشکر جه افغانستانی درکون. لگوری داخلونی که جعالی وزارت پاراستنی و حاتیه داین دنوا سالن داویه ده برگهم بچوک دهاتن والا کرن. پشتی داخلونی بایدن او یک هاته بلس کرن. هاته گوتن حتی نها تنه 6 لشکرین امریکا و گریان ولاد. ده انجام شری نیزی 20 سالان ده هاته مشاندن نیزی 2 تریلیون دلار هاته مزاختن. هر وها 2442 لشکر هاتن کشتن او 20666 جی بریندار بون. 1144 خباتکار ناتو جی جیانا خوش دزدان. لعالیه کدن وزیر پاراستنی ی دولتین یکبوین امریکای لیلیوت آستن ده مراسیما دورکرنا لبارگاه دریایی یا لهرل بورل آخو اوگات ایدی دوی ام جشرین میناین لعراق و افغانستان زیده تر استراتژیه کنلو یا پاراستنی آوا بکن. بله هر به افغانستان هم دوام بکن دمک کو حوالبند ناتوی پشت شرکت دریش نیزی 20 سالان جا افغانستان و دیکشنده لولات تندی اورژاندنا خوینی قد کم نابه ده ایدشا بومبایی یا افغانستان ده بکیمانی 30 کس مرن 9 کس جی بریندار بون. بواسطه که ایدشا که بومبایی لحرما لوگار آدیکه و باشوری پایتخت افغانستان کابلی پیک هات دیرشه ده 30 کس مرن 9 کس جی بریندار بون. بردفکی والی حرما لوگار دیدار لوانگا داخلینی اگدا او لنیزی ریبریا خواجهی یا پایتخت حرمی پاول آلما او نیزی نخوشخانه پیک هاتیم. حکمتش زندی بونا جمرا مریان دترسه. هی آلیان ایرش لخوانه گرتیه. لحکمت افغانستان جاره کدن تلین توانباری دریجی تفگرا طالبانی کرد. بالکش اف ایرش دروشا دست پیکرنا و کشینا هیزن حوالبندی ناتو یا لافغانستانی ده پیک هات. ددمکی کو تی گوتن آلوزیا لروشلات اوکراینی بر به آرامی و دچش واشنگتن جاره کدن چروسکیا پیخستنا آگر درکت امریکا را گهاند کو جبو پیوانین اندامتیا اوکراینیا یا جبو ناتوی و به هفر کار بکن روسیا جی اندامتیا اوکراینیا یا جبو ناتوی وکه خطا خویا سور دیار کرده بو دیار جاره کدن بین دناورا واشنگتن کیف و مسکو ایده و بشده. Buonasera. Good evening. وزیر کارن درفه یه دولتین یک بوین امریکا و جیگری وزیر جه کار هندر یه افراقسیا فیلیپ ریکر لسر مجاره داخلانیا که چاپ منیه دا. فیلیپ ریکر دیار کرکو او اندامتیا اوکراینا یا جبو ناتونی قاشتکن. ریکر آنی زمان که روبریا دولتین یک بوین امریکا جبو پیوانین اندامتیا اوکراینا یا جبو ناتو به هفره کار دکن.
Rêveberiya Biden ji bo berendaman pîvan û rêgezên ku divê werin bicîhanîn û li gorî vê hûn dizanin deriyê NATO vekiriye. Welatek mîna Ukrayna ji bo van rêgezan bicih bîne, em bi biryarên ku bi hev re kar bikin. Rêkêrda zanîn ku Wezîrê Karê Derveyê Dewletên Yekbûyîna Amerîka Antonio Blinken wê di nava hefteya pêş de dest bi geştekê li Ewropa bike. Blinken wê di serdana xwe de mijara qala wê tê kirin jî bi rêveberên welatên Ewropa re nîqaş bike. Ми не боїмось, бо маємо і потужну підтримку наших Herwiha Serok Dewletê Ukrayna Volodymyr Zelensky jî meha derbasbûyî li ser mijarê Xivî û gotibû tekane rêya xelasbûna ji şerê li herêma Donbasê endamtiya Ukrayna ya ji bo NATOyê ye. Zelensky bang li dewletên NATO kiribû ku li dijî Rûsya hebûna xwe ya li deryaya reş zêde bikin. Росії. better, safer, easier for working families in the United States. Şêwirmendê ewlekariya Neteweyê Dewletên Yekbûyîna Amerîka Jack Sullivan jî têkildarî rojevên sereke li koşka spî de xuyaniyak da. Jack Sullivan vekşîna hêzên Rûsya ji sînorê Rûsya bi gavekê erînî bi nav kir. Beşeke mezin ya hêzên Rûsya careke din li qadên xwe vegeriyane. Ev yek gaceke çêkir e. Di vê navberê de keştiyên Rûsyayên li deryaya re jî mûşekên xwe nû diceribîne. Krîza dîplomasiya ya navbera Rûsya û welatên cîran dest pêkirî êdî xwe berdaya nava welatên Yekîtiya Ewropayê jê Rûsya ji bo şeş berpirsên welatên Yekîtiya Ewropayê biryar da ku nekevin xaka welat Yekîtiya Ewropayê jê li dijî vê yekê bertek nîşanda. Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê Charles Michel, Seroka Konseya Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen û Serokê Parlamentoya Ewropayê David Sassoli li dijî biryara Rûsyayê ya şeş berpirsên Ewropa ji bo xaka Rûsyayê bertek nîşandan. Serokan gotin ev biryar nayê peşirandin. Biryar ne kesên berpirs lê rast Yekîtiya Ewropayê kiriye hedef. Rûsya berpirsên asta jûriyên Komisyona Yekîtiya Ewropayê di nav de şeş dîplomatên ji Almanya, Fransa, Letonya û Estonyayê jî di nav de ketina wan ya xaka welat qedexe kir. Wezareta Karên Derve ya Rûsyayê ev ceza weke bersiva cezayên Yekîtiya Ewropayê yên meha derbasbûyî ragihand. Yekîtiya Ewropayê jî ji ber girtina lîderên muxalîfên Rûsya Alexî Navalnî biryara pêkanîna cezayên li ser Rûsyayê dabû. Her wiha Yekîtiya Ewropayê daxwaza pêkanîna cezayên li ser çar berpirsên ewlekariya Rûsyayê ku êrişên li ser xwepêşandanên ji bo Navalnî daketibûn qadan jî kir. Rûsya ev helwesta Yekîtiyê bi destwerdana li nava karên welatê xwe bi nav kiribû û bertekên tund nîşan dabû. La giornata internazionale delle donne, riflettere con noi sulle sfide. Fermandarî giştî ya artêşa niştimaniya Lîbyayê Xelîfe Haftar û Serokê Meclisa Parlamenteran Aqîla Saleh ji bo nîqaşkirina geşadanên dawî yên li Lîbyayê li hev civiyan. Fermandariya giştiya hêzên çekdarî bi daxuyaniyeke ku li ser hesabê xwe Facebookê weşand ragihand ku Saleh şevê din fermandarî giştî ya artêşê di mala xwe ya li bajarê El Qebeyê Rojhilatê Lîbyayê de pêşwazî kir. Berdevkê Meclisa Parlamenteran Abdullah Bilqîq jî got di hevdîtinê de geşadanên dawî yên li welat hatin nîqaşkirin. Di demekê de ku aliyên navnetwê ji bo leskirina vekirina rêya beravî û betalkirina serdana serokê hikûmetê Abdulhamid Eldebîbe ji Bengazî re hevdîtina Aqîla û Haftar pêk hat. Li gorî beşeke ji aliyên welat hevalbendiyeke nû di navbera Haftar û Saleh de ji ber zêdebûna nekokîn di navbera Abdulhamid Eldebîbe û Haftar de ye. Haftar mercekê datîne ku divê hikûmet civînên xwe li herêmên ku hêzên wan diparêzin bi taybet li bajarê Bengazî li dar bixe. Li Hindistanê bêçaretiya cîhanê ya li pêşberî vîrosa koronayê xwe dide diyarkirin, li welat ji cihê razana nexweşxaneyan bigerin
توپین اکسیژن ایدیناین پیدا کرن اکسیژن ایدی جبو کسین بزیشک هیوی آخواه جوان قد کریه جی ایدیناین بکار آنین جوانه که جه هیزن اولکاری او بزیشکان هیوی ارجاده که کو توپ اکسیژن لگل دایکا وی بمینه دی بجه گر که هون وی ببن وی دایکا من بمره لی جوان تاوی همو هودانی خواه نکاره برپرسان بده رازی کرن. دیمینی کل سرمدیا جواکی هاتی پاروکرن روشا مترسیدار یا لهندستانی نشان داده. هر چقاسی جوان دخوازه توپا اکسیژنی لگل نوی بمینجی لی نکاره برپرسان بده رازی کرن. لولاتی کو پیلا دومین آویروسا کورونای ددوم جمارا پیکتیان روشه که ج 400,000 در باز کرد. لگوری وزیر تندرستی هندستانی ایرو 401,993 روشنو یم پیکتی آویروسی هاتن تومار کرن. تنه دناوا مهکی ده لهندستان کو خودی 1.3 میلیارد کسیه 7 میلیون کس به کرونا کتن. لجهانی هر روش زیاده تری 800,000 کسین دن به ویروس کرونا دیکهون. بله امروف کنگی وسان خرابون جبو هیزا خواه لسر برای خواه بدن نخویا کرن به 1000 سالان مقرر هف آنی حتی آسته که محاول دا واتی بدین وی که جلی نها جبر خرابویا ما جهان زیانه که هین مزنتر دبینه لسر عرده لاور نماکو ما او به تنبون را روبرو نهشتن وکه افجی بتیرینه کر و نبز بو نها جی ده ناوا اوکیانوس ده همان مترسی دجین گر تفدیر نین گرتن و اوکیانوس ببقاده که وسا کو دناوا 30 سالین بیده ایدی ماسی جی لی نکارن جیان بکن. راپورین گو هفته در بازبویی بوسیله روژا جیهان هاتن آمده کرن نیشان ددن گو لگل هشیاریان جی گمارا بلاستیک آل اوکیانوسان سالن داوی قاد بقاد زیده بویه. لوکیانوسن گوجسه پاران دو پار جیهانی نه رژه گمارا بلاستیک آگو حتا ایسال چه بویه تی تخمین کرن گوج 105 میلیون تونه. لگوری تخمینان اگر تدبیر نینستاندن و حتا سال 2005 گمارا بلاستیک آل اوکیانوسان به 705 میلیون تن. اف جی تیوی واتهی گو جماسیان بیتر و گمارا بلاستیک لناوا آبی هبه. هرچند گمارا مزن آب بلاستیک لبر چاو مروان دکوه جی لگوری لیکولینان جسادی نوتو دو گمارا بلاستیک آل سر و بین اوکیانوسان بلاستیکن جپارچه انگلکی بیجوک پکته گوژره میکرو بلاستیک ته گوتن. اف جی تیوی واته گو بریا ماسیان بلاستیک جنوبه تین سر سفریا مروان. بلاستیکن گوهنکی مزنتر دما گوجالی ماسیان آنجی زندین دن ین درایی بشاشتی تین داقورتاندن گفک مزنه. لگوری دانه وقفا پاراستنا خوزایا جیهانه هر سال اوکیانوسان نزی 100,000 زندین گوهاندار جبر بلاستیکان دمرن. لگل هشیاری و هولدانان جی نیچیرا ماسیان آزیده دوام دکه گو اف یک و زیده بونا بلاستیکان دبه گو ببه سدم دنابا 10 سالین بیده ماسی جبو خوارین نمینه. ده تخمین کرن گودوی سردمه ده 220 میلیون تن بلاستیک تین چه کرن. وقفا پاراستنا خوزای جیهانه دست نشان کرگو جبو گوهرتنا وی روشه دوی سیستم به گوهرتن. گو ریجه جنوبه و گوهراندنا بلاستیکان بیزه دکرن. لیبلی نه لولاتین پیشکتی نشی لولاتین بپیش دکوین دوی مجاره ده حتا نها تو قانون تونه یه گو گوهرتنا که جدی چه بکه.
بری بینرین هجما هولدا دنوا 20 دقیقه ده بویا رو گشتن هری سر که جوار پیشکش بکن حتی روزا سه شنبه بینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بخیر